Srđane, dobar ti dan. Dobar dan. Dobro nam došao. Bolje vas našao. Čovječe, sve prisutni čovječe što se tiče kulture, pokrivenosti i tako dalje. Pa odmah ću krenuti zapravo s tim, znači nema gdje te nema što se tiče kulture, znači prisutan si svugdje i kao novinar i kao gost i kao autor i kao publika. U konačnici oko kulture volimo mahati da nam je bitna, da nam je važna, međutim kad gledamo nije baš, kad se dijele novci i kad se dijeli slava i ne čini nam se tako. Da li te to nervira da kultura zapravo ponekad se izgleda kao nešto što volimo mahati, a u suštini nam nije možda baš toliki prioritet? Da. Pa ja bih rekao da je kultura, odnosno to kulturno polje, jednako incestuozno kao i većina drugih polja unutar našeg incestuoznog društva. Tu se vrti neki krug pojedinaca, postoje neke mikrozajednice koje u pravilu pokušavaju zaštititi te mikroprivilegirane pojedince. Jako sad generaliziram, naravno, ali želim reći da je društvena slika preslikana u to kulturno polje, da nema van toga. Dakle, kakva nam je politika, takva nam je i kultura. I to je uvijek tako i bilo. Dakle, kada društvo dugo vremena degenerira i kada nekako gubi vlastiti identitet ili ga predugo traži, onda kultura bude miks neautentičnih, nehrabrih, irelevantnih tema i izvedbi. Naravno, nije sve tako i nije sve crno, ali sam krenuo sa crnom perspektivom, doći ćemo do cvijeća i ljubičica. Do ružičastih naočara. Ti si na kulturnoj sceni zapravo akter si i kao, mislim, ti si i pisac, voliš tribine, prijatelj si sigurno s mnogima od njih, jer već godinama se baviš time, a i pišeš o kulturi, zapravo si novinar. Na koji način zadržavaš objektivnost? Kako uspijevaš zadržati objektivnost u tom, zapravo obzirom da igraš na 3 polja? Da. Pa mislim, objektivnost je naravno pretpostavka i cilj nekakav kojem se teži. Ona po sebi ne postoji, kao što ne postoji ni ta takozvana subjektivnost. Dakle, mi smo uvijek infiltrirani i inficirani sa mnogo toga što nije naše. Mnogo mišljenja, stavova, ideja ne pripada nama, ali ljudi vole vjerovati da su to oni rekli, da su oni prvi promislili, pa tako i ja. Kad se trudim biti objektivan, trudim se ne biti grub, ne biti nasilan, ne biti osuđivački raspoložen. I čak i tada, kada to uspijem proizvesti, tu jednu kritičku perspektivu gdje sam nešto kao malo spomenuo da nije bilo po nekakvim standardima struke, mišljenja ili da možda ideja nije bila dobro razvijena, sam znao dobivati opaske, komentare kao, pa zašto sad nju? Ili zašto sad njega? Kao, pa nemoj njega. Pa ne, pa kao okej smo svi, pa mislim, pa dobro, pa znaš ti kak je to kad mi radimo? Tu primarno mislim na kazalište. Književnici su u tom smislu manje reaktivni, ali i može im se biti, jeli. Mogu biti manje reaktivni jer zaista 0,01% ljudi čita knjige, a tek onda kritike knjige, tako da svako tu gleda svoj nekakav realni interes. Želim reći time da mi se čini da je kritika jedna užasno omražena disciplina kod nas. To vidimo u medijskom, političkom polju, u kulturi je prezrena. Ja de facto s kim god, ali to je sad ozbiljna statistika, ovo je sad naravno nemam podatke, ali 98% ili 95% izvođača ne voli kritički pogled u trenutku kada im nije povoljan, kada ih ne afirmira. Odmah kreće u tom trenutku diskreditacija onog ko je to napisao, kao šta on zna, ili kao, ma nije on, da onda je uspio kao umjetnik, kao ne bi ni vidio kao. Tako da to je nevjerovatno strašno.
Pa dobro, kako ti reagiraš na to? Mislim, šta Loše. znam, ti napišeš nekakvu kritiku da je nekog prestao, pa je... Jedem čips i čokoladu po cijeli... Ne znam se nositi. Dobro, dobro, kakva je naša kulturna scena? Čega te, idealan si za takvo pitanje, čega nam fali, čega ima previše, u čemu smo najbolji, dobri, gdje smo loši, gdje možemo biti bolji? Razmišljao sam o tome jer sam pretpostavio da ćemo ići u tu neku anamnezu, pa mi se čini da, evo sad će doći cvijeće i ljubičice i ovi leptirjere i proljeće, ajde da ne budem ja toksičan. Ja bih rekao da ono čega fali je interes za temu. Imam osjećaj da mnogi kulturnjaci se ne bave onim što ih zapravo zanima. Imam osjećaj da često zadovoljavaju tu zamišljenu javnost i publiku o kojoj u pravilu ništa ne znaju, kao što i naši medijski proizvođači zapravo više ne znaju kome se obraćaju, a ne da im se zapravo platiti istraživanje tržišta, iskužiti, staviti stvar u suodnos, tako i kulturnjaci. Pa onda tu negdje bude hrpa ohlađenih, neautentičnih provedbi ideja iz 19. i 20. stoljeća koje ne funkcioniraju u 21. ali žele jako nategnuti da funkcionira. Ono čega ima je, čini mi se da je slikarska scena dosta nekako živnula, da je jaka, da je bitno osvještenija nego li bila onomad i tu naravno pomažu društveni mediji koji ih nekako besplatno promoviraju. Ako su oni dovoljno tehnološki pismeni, tu se može nekakav posao pokrenuti. A sad ova neka treća priča je, čini mi se da nema kod nas ni u jeziku, ni u samorazumijevanju tom kulturnom, nema humora. Užasno se ozbiljno doživljavamo i kao nekakva narod, nacija, pa onda i ti... Možda humor je oduvijek kao bio nekakav problematični... Nešto skrene s puta, nešto ne valja. Da. Ili nismo dovoljno zabavni, nismo humoristični, ne znamo ga ni percipirati, ni doživljavati. Uvijek je zapravo humor, nekako mi se čini, u Hrvata bio nekakva tema, onako... Da, nije za maraton. Da. Nismo tu baš dobri, pa ajmo to... To nek Srbi rade. Da. Ili Bosanci, kao kogod, samo ne mi. Da. I onda kao naručiš njihove tekstove, a onda kao ne funkcioniraju u Hrvatskoj. Pa, mislim, Bože moj, da je to čudno. Tako da to nekako, ne znam jesam ti odgovorio na pitanje. Pa, ne, jesi, odgovorio si mi na pitanje, sad sam to zapravo baš htjela onda obrnuto, sigurno znaš reakcije publike, šta je njima fali, šta je njima dobro, što po njima valja, što ne valja, gdje oni, šta ih zapravo najviše zanima, šta ih najmanje zanima. Pa evo, na primjer, kazališno negdje gdje zapravo puno vremena provodim i radim i te tribine u Zagrebačkom kazalištu mladih i tako dalje, zanimljivo je da postoji jedna javnost koju zanima mišljenje, koju zanima nekakva nova estetika. To se često ili dobro određeno kazalište, dobro osmišljeno kazalište, to se vidi, na primjer, evo daću ZKM-u primjer, ali ima još puno primjera, na primjer s predstavama Olivera Frljića, koje čak i kada ne funkcioniraju ili kada bismo bili jako zločesti rekli ovdje baš nije do kraja otišao, on je i dalje dva pedlja iznad, dva koplja, kako ćemo reći... Iznad ostalih. Iznad ostalih, jer se zaista trudi i zaista pokazuje da kazalište može imati funkciju u društvu i da se s njime jako može nešto poručivati i da sve što je na sceni je znak. Vidi se da ljudi vole to gledati, da dolaze, to je primjer i Mrzim istinu koja živi već ne znam, preko 10 godina, tu su braća Karamazovi, tako da ima
zainteresirane i ima nešto pismenije publike, ali je nje sve manje jer naprosto naš obrazovni sustav funkcionira kako funkcionira. Da, to mi se čini, nekako imamo dojam uvijek da su kao da vlada veliki interesi za predstave i to, ali ti zapravo imaš dojam da tog interesa u principu baš nije na nekom... Pa nije, ne bih rekao da. Mislim da postoji dobri odnosi PR-ova i medija i te samoreprezentacije. Puno toga, naravno, ljudi prodaju karte, prodaju se, ali mnoge predstave ne prežive, a to je s razlogom tako, jel? Zato što nisu bile dobre. Dobro, sad kad govorimo o tome što je dobro, što je loše, mislim, svi mi koji nekako, ajmo reći, smo u nekom trenutku imali neki upliv u kulturu i nekako, ajmo reći, poznajemo neke stvari, vidimo što se događa, što se zbiva. Često se tu zapravo događa, ima tu često i nekog snobizma, onako, često se s visoka zna gledati na nečiji tuđi rad, pa kao nešto šta on radi, zašto naprosto ne pustimo ljude da rade ono što žele raditi? Pa čak i okej, publika će to prepoznati, okej, predstava neće preživjeti, oni naprosto neće doći na tu predstavu i to će biti to, Da, pa čini mi se da je to borba elite s elitom. Naprosto ljudi koji proizvode kulturu kod nas nerijetko jesu privilegirani pojedinci. I oni kada i ulaze u to polje, ulaze sa jednom lakoćom. To je sve statistika i ona je jako opasna, ali je točna. Jer ti zapravo vidiš da kada malo analiziraš prezimena na mnogim umjetničkim školama, kako se nasljeđuju mjesta, kako se te kvote pune sličnim prezimenima koja su ti... To je znak da je ona namijenjena odabranima i zato se oni međusobno i svađaju. Mi, ovi koji lajemo sa strane, smo u suštini irelevantni, jer preraspodjela poslova, funkcija je takva kakva je i to svako zainteresiraniji kada pogleda neće moći ignorirati istinu tog pogleda. Tako da mi se čini da je to njihova bitka, ne nas sa strane. Treba ih pustiti, naravno, da rade to što rade, ali mislim da ih treba puno više i kritizirati. Jer nije to samo umjetnost i politika i svaka naša životna aktivnost je politička aktivnost. To što opet o tome ne želimo misliti, ne želimo preuzeti odgovornost za svoje djelovanje je jedan paket za terapeute koji bi se time mogli baviti, ali su skupi, pa razumijem da se ljudi ne žele ne žele na ta vrata kucat kad su već taj dan otišli u Konzum ili već koji dućan. Evo, tako, to je neki moj pogled. Da nema stvarnog sukoba i da nema stvarne frke i da niko zapravo nije ugrožen. Postoje naravno neki koji nikada nisu mogli ući u institucije i tako dalje, ali nije ni to čudno, kako da kažem. Ako nisi vojnik sreće ili ti partije ili ti ako ne pripadaš jednom kružoku, teško je. Misliš da smo mi po tome specifični? Ne. Svaka mala incestuozna zajednica ima isti problem i malo ili nimalo vodi do demokratskih procesa. Tako da to je tek ideja postanka društva. Mi tek kucamo na vrata društva. Ovo je klan, razumiješ, brdo. Danas sam čitao intervju sa jednim sjajnim prevoditeljem, Markom Grčićem, negdje vrlo značajan i preradio se, reklo bi se, kao što svi pravi prevoditelji su se kod nas morali preraditi da bi na kraju dobili životnu nagradu. On je upravo dobio životnu nagradu i on kaže negdje da mi jesmo seljačka kultura. Mislim, kod nas se ta industrializacija događa nakon Drugog svjetskog rata. Naglo se zaustavlja sa ovim ratom. Mi zaista stalno pokušavamo kao to bit nešto, bit netko, a zapravo
stalno simuliramo, dajemo si premalo vremena, nikako da neke ispite položimo. A u kulturi, kao nekako osjetljivijoj, najspecifičnijoj djelatnosti, treba puno vremena da bi se s jedne strane odgojila publika, ali da bi se odgojilo i te autore i kreatore. Ona perverzna informacija koju ja vidim, čujem i s kojom radim svako malo, je da ljudi ne čitaju. Ti ljudi koji proizvode ne čitaju. I kom da ja onda sad zamjeram okolo što nije čuo nikada za A, B, C, D, žnjeblje osobu. Nije, zato što ovi koji proizvode ne čitaju, ne gledaju, ne slušaju. Naravno, tu prednjače medijski radnici koje duboko ne zanima tekst. Da, to je jedna fascinacija svime drugime osim tekstom. Tako da, dobri smo mi. Još mi dobri. Fenomenalno. Ali gdje vidiš tu taj razlog tog nečitanja? Mislim, to nečitanje, to isto je jedna od tema koja se već desetljećima provlači, da mi ne čitamo, da Hrvati ne čitaju. Iako onda povremeno se onda pojave neko istraživanje koje pokaže pa okej, nismo baš tako loši, nešto se i čita, ali gdje je problem? Da, ima ona sjajna perspektiva koja je zaista točna, to je da danas zaista ljudi, suvremen čovjek, čita više nego ikada, više nego i jedan drugi čovjek u jednom drugom povijesnom razdoblju. Ali sa čitanjem nije samo stvar toga da uzmeš knjigu i kao otvoriš ili tekst na iPhoneu ili kom već telefonu, nego ti moraš znati čitati, moraš znati razumjeti i moraš znati raditi sa pročitanim. Dakle, čitanje je puno kompleksnija djelatnost od onoga kako ju ljudi zamišljaju, kao otišli su u knjižnicu, posudili knjige, pa su ih pročitali. Znamo da to baš nije tako i da to se vidi na svim ovim prijemnim ispitima koliko mlađe generacije ne barataju hrvatskom kulturom i jezikom. To je sve zbog nečitanja. Mediji tu ne mogu previše pomoći, mogli su, nisu, sada mi krpamo koliko možemo krpati. Obrazovni sustav je taj na koji treba skrenuti pogled. Dobro, pa slijedom toga zapravo i ta komunikacija u javnom prostoru zaista izgleda, mislim, ona je zapravo vulgarno, ruralno. Preslika tog nečitanja je i komunikacija, mislim, pogotovo danas gdje svak živ može na nekoj platformi reći što hoće, izvrijeđati nekoga, ne izgovoriti hrpu budalaština, laži, manipulacija, potpunih idiotarija, nesuvislih rečenica. Da ne govorimo o frazama koje se ponavljaju i često se koriste i kad ne trebaju, primjer riječ cjelovit i tako dalje. Kako ti vidiš, ti ste čovjek si od riječi, živiš od pisanja, živiš od čitanja, misliš li da je to koliko dugoročno to zapravo i to nečitanje plus s tom komunikacijom u javnom prostoru koja je katastrofalna, može dugoročno zapravo utjecati na društvo? Pa ja mislim da primjeri medijskog nekog okvira naših susjednih zemalja gdje je potpuno deregulirano medijsko pitanje, odnos prema etici i prema odgovornosti, je pokazalo šta to čini. To doslovno čini da ljudi fizički počinju sličiti na ljude s televizije. Oni doista rade hiper puno operacija, mladi ljudi u susjednim zemljama našim. Tako da to je slika i utjecaj medija. Najbanalniji, najplastičniji mogući. Mediji su opasni. Oni imaju preveliku odgovornost, pogotovo kada ti kao pojedinac postaješ medijem i kada si duboko uvjeren da možeš bilo što. Tu postaje problem puno veći od onoga što zapravo mi se čini možemo i zamisliti. Dakle, ljudi zaboravljaju da činjenicom da su javne osobe ne smiju eksploatirati svoju djecu za javni rad. Ali oni to rade i oni u tome ne vide problem jer misle da je to njihovo dijete. Ali tvoje dijete nikada nije samo tvoje dijete. Tvoje dijete treba moći zaštititi zajednica u kojoj to dijete živi, pa i od tebe. Dakle, mi svjedočimo sve većem broju influencera koji svoju djecu bez prava, koja nisu mogla odlučiti da ih se stavlja u poslovni pogon, to rade. Ti ljudi su mediji.
i njima još nijedan zakon nije doskočio. To je ozbiljno opasno, jer ta djeca ostaju bez prava na izbor, a to je jedno od temeljnih ljudskih prava da smiješ odlučiti što želiš biti i kako želiš biti iskorišten, jer nema u kapitalizmu van diskursa iskorištavanja, čini mi se, ničega. Dobro, ljudi isto nekritički zapravo vrlo prihvaćaju sve to, mislim, bez obzira da li je to influencer, da je to neki političar koji će izgovoriti nekakvu potpunu laž ili manipulaciju. Ljudi vrlo nekritički zapravo prihvaćaju to, zapravo bez nekakvog razmišljanja, samo zato što je to neko rekao ili neko napisao. Mislim, nema tog kritičkog razmišljanja, okej, nećeš baš vjerovati svačemu što piše. Pa da, ali ako se sustavno kritika izbija iz obrazovanja, ako se izbija iz medija, naravno da to, kako Grčić baš u tom sjajnom intervju kaže, stado, odnosno ta raja, odnosno ta stoka sitnog zuba, to se znači jedno te isto, to je sinonimija. Naravno da ti ljudi neće moći misliti svojom glavom, jer ta glava se morala nekako osposobiti kroz njihov život. Ti moraš učiti da bi znao misliti, da bi znao reagirati. Dakle, to se ne događa po duhu svetom. Inteligencija je okej pretpostavka, ali ljudi moraju znati čitati i imati mogućnost čitanja relevantnih mišljenja autora i kritika. Ako toga nema te javnosti koja će moći napraviti otpor i reći o čem se radi ovdje, kako se vi to razgovarate. Kako ti reagiraš na kritike na svoj rad? Bilo novinarski ispisati. Rasplačem se. Ne, ozbiljno se rasplačem. Da. A dobro, ja plaćam na reklame. I to je jako loše. Zaista. Pa znaš šta, ovako, ja, kako je jedna moja kolegica rekla, kaže, ti jesi i umjetnik, ali kaže, nisi baš uspješan umjetnik. Kao, jel? I to je zaista negdje istina, kao nisam ja baš nešto sad kao naprodavao se, nisam dobio nikakvih milijuna nagrada, to nešto se nije dogodilo, pa nisam ni kao nešto novinar, nešto prepoznat, kao, ali sad šalu na stranu, kada dobijem pozitivan feedback, ne znam se s tim nosit, paše mi, naravno, želim još daj, ali vidim da se ponašam ko malo dijete, kao ajme, sam da završi, a kada je negativno, onda mi onak mislim si, nemaš pojma o čem pričaš. Da. Znaš, kao, napad je najbolja obrana. Šta si čitao, kao, znaš. Ali, da, kako je kritičko mišljenje i mogućnost kritike ugaše da ljudi ti baš nešto i ne govore šta misle o tvom radu. Tako da dosta okej prođe. Miran si. Miran. Reci mi, s kojim izazovima se kultura danas najviše susreće? Koji su joj? Pa mislim da je to, kao što je zapravo uvijek i bilo, negdje odnos prema kapitalu, odnosno odnos prema sredstvima za život. Čini mi se da ljudi koji ulaze u kulturu nesvjesni, ovi sirotanovići, ja bih ih nazvao, ovi koji su klasno deprivilegirani, ali su nekom greškom prošli taj prijemni ispit, moraju ozbiljno, moraju početi razmišljati o tome kako će, ako će živjeti od tog rada. Jer mislim da je kultura na najnižim cjenovnim razredima, da naprosto nema načina da se zaradi, da se opravda taj rad koji oni ulažu i koji je ozbiljan. Tako da mislim da je to nekakav najveći izazov i čini mi se da u Hrvatskoj i dalje postoji nekakva čudna nesvijest o postojanju evropskih fondova i o suradnji sa drugim zajednicama gdje se može nekakav novac generirati. Tako da još negdje tamo, kao, znaš, moraju oni nama doći to ponuditi, nećemo mi njima Zašto bi? Mislim, imamo more, kao, bit će okej. Da. Doće turiste, pa će se biti u redu. Reci mi, koliko uspiješ pratiti scenu u manjim gradovima, kulturnu scenu u manjim gradovima, kakva je ta kulturna scena u manjim sredinama, ipak je tamo i manje publike, manje novca, zapravo manje svega.
kako u manjim sredinama funkcionira, ne znam koliko pratiš, koliko si Da. Pa teško i malo pratim, zato što niti institucije koje proizvode tu kulturu u tim manjim sredinama vide za relevantno da ih se prati iz centra, niti centar u kojemu mi živimo može isfinancirati česte odlaske van Zagreba da bi se nešto pratilo samo po sebi, tako da je u tom smislu to loša suradnja. Čitam provincijske autore, jer smo svi provincijski autori, tako da nema tu greške, ali mi se čini da ono što nudi, dakle, nekada odem, a nekada i oni dođu na gostovanja, pa kao onda se upratimo. Naprosto, hrabrost je ono što stalno izostaje. Estetska i etička hrabrost u izvedbenim praksama je nešto što kod nas izostaje i to je po meni najveći problem naše kulturne javnosti, zato što ako ona neće reagirati na sijaset društvenih, ekonomskih, samim tim problema, tko hoće. Jer oni bi trebali biti ta društvena elita u najpozitivnijem smislu koja mora moći artikulirati problem i pozvati. Ako oni to ne rade, onda ne znam ko će. Sigurno neće radnik koji je potplaćen i koji moli doslovno Boga da preživi. Gdje vidiš razlog zašto se ne bave tim temama, zašto ne prepoznaju to? Privilegije. Privilegija koju kada se odlučiš javno djelovati, javno reagirati kontra dominantne struje, to znamo da je tako, to ne otkrivam toplu vodu, kazna ubrzo slijedi, a kazna je dovoljna da te se ne angažira godinu dana i ti si već u ozbiljnom problemu, tako da čini mi se da je tu negdje i uostalom kada vidimo da svi relevantni naši umjetnici su zapravo i otišli van da bi mogli govorim tu naravno i o Frljiću i o Dubravki Ugrešić i tek iz te perspektive izvana se lakše moglo progovarati o unutarnjem problemu. U ovom trenutku da su oni tu bili i kad su bili znamo da su imali dosta problema i sa elementarnom životnom sigurnošću. Recimo za kraj isto kao što bih Anu Garković pitala gdje da idem jest. Tebe ću pitat... Pitaš gdje da idem jest. Tebe ću pitat što treba sad čitat, gledat, na što treba obratiti pažnju, šta te u zadnje vrijeme privuklo pažnju, šta te se dojmilo, što te inspiriralo, šta te... Bilo što, knjiga, filmovi, predstave, izložbe. Imam ti odgovor na sve. Odlično, pucaj. Ovako, drugi put sam gledao za redom fantastičnu seriju BoJack Horseman na Netflixu. Animirana serija, jedan od najboljih scenarija koje sam vidio, naprosto to je nešto što zaustavljaš, promišljaš, duboko utječe na unutarnji život. Knjiga Ljiljane Filipović, naše filozofkinje i teoretičarke psihoanalize, zove se Žudnja i izdaja, susreti Šekspira i psihoanalize. To je zanimljivo jer ako nikada nisi čitao Šekspira i ako nikada nisi čitao psihoanalizu, a baš ti oboje zvuče cool, postoji šansa da nešto o tome saznaš, pa da onda eventualno nekada i pročitaš Šekspira i psihoanalizu, odnosno psihoanalitičke autore. Super mi je odlaziti na koncerte u Melin. U Melin. Imaju odlične neke autore koji su mi kao nešto cool i mladi su i rade nešto super. I odlično mi je Mijač od suvremenih pop pjevačica i cool mi je Grša. I to je to. To je to? To je to. Neka predstava? A predstava svakako Braća Karamazovi. Osmišljena, ingeniozna, suvremena, svaka čast i ekipi i autorskom timu i zapravo kazalištu koje je to omogućilo. Jer je zapravo igra 2 dana, traje 100 godina, dakle za prosječnu publiku je to no-go, ali evo, svi su se odlučili iskoračiti hrabro u taj pothvat i super da jesu.
Super Srđane, hvala ti što si Hvala nam tebi. došao. Želim ti puno ugodnih trenutaka po kazalištima, koncertima, Hvala ti. I ja tebi. platformama i Vidimo gdje se. se već. Vidimo se negdje u gradu. Hvala ti puno. Hvala tebi.